you need to have a very good relationship with bookers. ለምን እነሱ ናቸው ያንተን ፓኬጅ ያንተን ፒክቸርስ ዲጂታልስ የሚልኩት ለክላይንት ፑሽ የሚያደርጉ እነሱ እስከሆኑ ድረስ በተቻለ መጠን making the relationship so smooth with your bookers, understanding አንዳንዴ ቡከሮቻችን ምንም እየሰሩ ላይ መስሉን ይችላሉ ግን they are እየሰሩ ነው or ቅሬታ ካለ or መጠየቅ የምፈልገው ነገር ካለ in a professional way you speak to your mother agent discuss ካረጉ በኋላ ከmother agentታቸው ጋር because አንዳንዴ እኔ ያየሁትን mother agent you know ያላየውን እርስ በርስ ብቻ ስታወራ you get some point so ለውጥ ካስፈለገም you speak to them in a very professional way ይሄ ነገር ፈልጋለሁ ይሄ ነገር ፈልጋለሁ ተብሎ ግን other than that you need to have a very smooth relationship with the bookers because እነሱ ናቸው የሚያገኙት ስራውንም everything you know